وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Жақшы, балам. Ушул окулган акыркы аятта Алла Таала Куранды биз түшүрдүк. Аны биз гана сактайбыз деп атат, түшүндүңбү? Жақшы, балам. Жаттай беришиң керек. Дагы окушуң керек. Анан Куран жаттап атканыңды эч кимге айтпа, балам. Макулбу? Макул ата. Орозо кармаганыңды да айтпагын. Орозо кармагандагы? Айтпа, балам. Заман ушундай азыр. Кудайды ооз калгандан да коркуп турган чак. Эс ал, балам, эртең мектепке барасың. Кечинде аксакалдар келишеби? Тарава намазын окуйбузбу? Келишет. Иншаллах. Тарава намазында окуйбуз. Оозду бизкинен ачаталар. Барабай эс ал, балам. Макул ата. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Мынакей балдар, Дарвиндин теориясынын илимий негизинде түшүндүрүп бүттүк. Эми кыргызча айтканда, адам баласынын түпкү теги биздин ата бабаларыбыздын түбү маймылдардан жаралган десек болот. Түшүндүңөрбү? Азаматсыңар. Агай, суроо берсем болобу? Бере бер. Агай, адамдар маймылдардан жаралса, а маймылдарды ким жараткан? Болот. Биз эволюциянын канча темасын өттүк. Же эмне? Дагы эле түшүнбөй атасыңбы? Аксакалдар айтат го, бизди Кудай жараткан деп. Ой, ал болбогон сөз. Кудайды ким көрүп коюптур? Эгер Кудай болсо, мына шляпамды ыргытайын. Кудай болсо кармап калбайт беле? Кармап калсын, Кудай деген жок. Агай, анда адамдар маймылдан жаралса, неге азыр адамдар кайра маймыл болуш? Тарт тилиңди. Ошол чалдардын кебин угат экенсиң да, Ошолор ачка, кезериби орозо кармадык деп отурушат. Орозо кармаган, ошого окшогон бекерчилердин иши. А сен орозоңду коюп, сабагыңды жакшы оку. Уктуңбу? Анан дагы айтып коеюн силерге. Араңарда ата-энеңерден орозо кармагандар бар. Мен билем аларды. Аларды жыйналышка чакырып келип, партиянын алдында уят кылабыз. Шашпагыла. Же араңарда орозо кармагандар барбы? Ия. Кана, ким кармады орозону? Агай, болот кармады да, анткени анын атасы молдо да. Тынч. Кана, азыр көрөбүз. Ким орозо кармайт экен? Же мен орозо кармагандарды кармайт экенмин? Кушпаков болот, бас бери. Чык доскага. Бас бери. Ич мына сууну. Агай, ичпей эле коеюнчу. Эмнеге ичпейсиң? Агай, бузбай эле коеюнчу. Күнөө болот агай. Ой, алдап атам, Жок агай, ичпейм. Берек бас. Ич. Чүр калды. Ич деп атам. Жок. Каяшаны кайдан үйрөнгөнсүң сен? Я. Жок, Ич деп атам. ичпей эле коеюнчу. Ичким келген жок, агай, ичпей эле коеюнчу. Керек болсо сен эмес, атаңдын да корозосун уштурам. Ич деп атам. Жок агай, ичпейм. Кушпаков. Сени. Мектепке жолотпой, бутуң үзүлгүр.
Emne olup ketdi balam? Ata, ağayım beni kulağıma çoy vuruştu. Ya Allah, geçirebilirim ya Allah. Kuday yok dedi. Horoza varmayısın deyip su içirişti ata. Oldu balam. Ağay ne geldi ata. Ayağımı galim. Balam da biraz sağılıp koygan turar. Ya Rambullah. Bir bala bol elekte üygele varıp iptar kılıp üygele varıp tanev okuydu. Koyak kendine aklı kıldı. Çok aksakaldar. Antpenizde. O vakitte bolup kaldı. Savur kıla turmuşlar. Jüri koy balam. Mına? Uşul mu? Usulü. Şimdi oldu. Hazır görüyoruz da. Takıldı. Ha, salamatsın mı kuşbak falım kol? Assalamu alaikum. Tanışçılık mı? Tınççılık emez. Üstünden Doğu Ars geldi. Eskinin sarkındısınca yolu partiyaga kızmat kılal degen sayın siz caşırını din okutup atıptırsız. Bu ne degen joruk ya? Hazır menen aytıp koyun rayonga barasız. Emteden eskertem, sotto oyturgan bolsa sottoşot. Uğur kılgan jokmun. Uşak süylögen jokmun. Başka günelerim bolsa boynum alayın. Antken jok dep koyot. Eldi çoğultup alıp Kur'an үйrötüp atkanın zakonga karşı çıkandık emes mi? Rayonga barabız. Oşol jaktan düşündürme işi bolot. Kalganını oşol jaktan göröbüz. Basыңыз maşinеге. Ata. Ata. Kayka oradasın ata. Korkma balam. Bular emne kılıp atkanını özdörü bilişpeydi. Biz bolsa bilebiz. Allah Taalam Kur'an'da biz düşürdük. Anı özüm ona saktayım degen. Kim emne kılbasın, din ulanı biret. Düşündün mü? Düşündüm. Allah nasip kılsa hayırlı girer mi? O Allah, sen düşürgen Kur'an'da senin sözünde okuyalmay kaldık. Kur'an'da jattap, Kur'an'a kızmat kılalmadık. Yaratkan Allah, bizdi geçire gör, kolumuzdan gelgen yok. Közübüz ötketse senin sözünde okuyturgan zamandı beri gör. Senin diningdi üyröne turgan adamdardı köbeytü gör. Elibizden dini imandı alıstadı gör vallah.